ner malaka nyam ka nas diala kontin barwani lingwa same biya kamal ka Nuer online TV channel an wal shanka wal badak ka paingwan ron kina dangro widijan dangro ida bakal bane lare tulorodian ko de link bane ka link jari podame kan konu niam mi jiram jidit don jan chang niam ko jiko bi Nuer online TV channel bi jek ano mi YouTube gije tano gorjano gender channel de support de subscribe me kan subscribe kam gije ka Facebook kan Nuer online TV page gorjano deri jogor deri follow kami gije ka jan Facebook ka kan subscribe ka YouTube da gorno bu ka YouTube bi Nuer online TV channel na bi gorno bi subscribe bi support jena nyam no mo mende larkon nere yendial ko leyen channel yana gur kalati kono nonka ene pal point ke ya ka kud mala kon mo pal point gon kon dial content ka shoje dide me mishush ko kon wari agush reda ko de kon te kamal de dorander te kamal ka de kon dial de point kon de pal ka de kon lo re dor kon kon la ko letters loach katin diala kon leda kon manadian gore jano enaran karode barode ger ko cheme jeg chejebelat kan wada dian ko temme che joje no che konte kana ti chan wore cha konok chang kan wore jeg to to kati bejbe to goro de kon gwitin kon wore ko tin chus kon ena kon karodan gwai banwe ka repontin kontin gore balari ka jan gwasmena Läär nyam buku ni gwasma bana kula wen nyam den terma nyanga which jena activist rami momela roanya la kalade mete krek mi tuok belat ka be condemn jen take organization and down la roike kwimalka rewi ka South Sudan temi shukule tuok mukwaje la gorno be larne me bakulu we kari ponten koken den termanyang take a message me cha jaga take a ramisho de leka mugoro da den termanyang derje moy kerek ko jene activist karam la roiketin kon lat korodian mi chirek tuok don wore ki dor jane be condemn ko gorjen en woni dialde ka tekamal dine dialde kan teka kamugwa Asia guru don't take a midday talk, can a community. Whether a young, keen or share gornamo, larger condemnation. Genbo, La Raje, Mijin let me show the loot. A Changin politician ke querbe la remandan chuinaka quide. The intermanyanga which shall pose Shajalat. And pose a more charwach, a threat and an and chat threaten kaja. Eri charo realika kene de to kene de goro de can take the entire manyang de kana bat but benam be nyora yakel ko bi akula tika ngaitin ko kon gor kono bokon right ke tijo tete evidence bukon kalat kel ko no kono bukontin jektelat ka kon bukon kanen turne me benyo ka yakela bala mandane dong cha gware ke cha jukje ko de kon teka ngiten bejelat ke skin gwada me ko bien diala kwen ko gor kono bu kontin kon lat ko bu kon ka ngejala tok ene mi shibeno ene rammo mom chirek de lado bu kon goro ban je ngakel le nguche lelo ki shor la den bu kon ngach menen kon mo gwasi mo message mi cha jak den terma nyanga which kajan message mo cha gware enone ijin rami mo la rebel mitu within and kachinin ku chiga tyakinin ku chiga kwa ku shibete en gwatamo menen kon message me dinen cha goro nene ki chi den terma nyanga which right ku ne diala jok to all citizens who are loyal to South Sudan, not individuals. This is to inform you all that I receive another death threat and intimidation from this guy
Gao Bolwal. I quote, "You are rebel within, but your time is numbered." So he said, anything happened to me, he will be held accountable by the state and my family's members, especially my children. And I may be a cadentar manyangad which kajan message cha jakame me message me kwaje threaten kaja. Nobody yodi me take a mission a lot and would a me quality threaten jen activist me la right. Katin county lat Corodian. La right kote organization kajuba no like a quimala. You know, Chenate one check attack, organization one check attack, you know, Chitka radio Tamazuch, Mariah I radio, radio SS24, check Takman Dengbore, UN Commission on Human Rights in South Sudan, US Embassy, Mentoriki Juba, South Sudan Frontline Defender, Amnesty International, Kenya, UN Human Rights Council, Canadiality check attack. Coordinating content quatic de quagoro by a bat, you know, Shagor no banat, you know, bell harke. Kenny the Totin Charlotte Katin, Diri Gian Diri Ujik Basha share ka Facebook da, and Ramadan and Ladakoche Turich Japus. Moko lat guas majane. Took on Kajita at a Gordian and Ram Murach Milan Murajan wo de dwar. Ki de tigdaragwa la ja goro no jin ba tig ba goro ba bat ki ba goro ba joro ba jabat kanedi shirkitina ka kujemo de we ga kon diala no na me mi jek mi shalat kaneten kon ti logo jeno dera ndera right ki dera joro dera kam dial non na meni der we ka kon dial ana mutiara mu mi shije goro baran be jemo kerek no kiran you know beje chenga jek gorje kondial bu konjo dan bu konatup ko ne me te yare jaram mokorwade be yare ne dial ko kien tenten wana en mi de tuo ka jen wude me gorje no de kondial te kan hiten cha goro te ka mi de ro de lat ko ram mo la activist o be right keten kon lat ko din so de kon mi chikana me de kon ngach anu o mi le ro de right now den tar mi nyanga we take de Guayelung, go general Mala right Canadial, Tigadandi Tigana, co activist. So no more there, La Genanium, Kaki, then Termanyanga, which and Dan and chat threaten and no itching in catching a queer a bajan next so Ramadan and Chiconing Wasame, men chaladagen, and no don't go rodating the deja but Chicon sure the Chanajanga, Genchuale, Gao Bolwal. Gao Bolwal, Jaram Chicanamo. Mukwa Nuer. Wale jang kwa kwich do no Gao Bolwal mo Sheremi Nuer ajen dan le road no mo ne de kon la ro ni siang la ka threaten death threat brand be gor be jimo kerek e ken gor no den ne dial de ka bit ko de ken kulumit ko ne me mit lu ano lat ka tok so gor ano bne dial bi ka bit bi na kula ham ka cha gor kan no de ne me dar tok gwaye tukon Canada report mi banyo ka konkel report me report mi shalat ka banyo ka yekel bani ko go jeno de konoling ajo mi shalat ka chagor you know ka gwar ka je ka shanka wal bakal ka payngwan ron kindang ro yandang bakal man chagor tin jenene Ramadan gore kan gan were kon terka kor on sonchol James chewar ga cheja gor warga mo yela do nena pan keje keta dich ala 5 pm ka gwan we katiam jani chete ke de ni jane tishal ke ngok lwal yak wa can take attack which can coordinate lo gorkano nakana wa can chicken ben ka dup to goal multiple location ke report ana chalat gwas mi kila chalat wa chi ben ke wulang ala location be ka wulang ka kujimi chi ga nyoko benene ka nasir counties wagwa da dan ku kana target kemen gor kan ode kana nak pinki de kana
they can book borbuma borbuma jana wa dor gadwich door gadwich door adore borbuma jen taping do mapayam ko lankanti wa kuro mo chatwok dinore kuro mo kan pegnen kon chinchilu kietin chamu ka bot kan ka konlat kene katin ku kan collect ni information ni data ni ko ba ko ngaje no mu chatwogo ki mu chora lat dino ken ne diti bona me ala bon jana ne meni ngoglu al yak sikan en doromo borbuma man de pin doma payam no sikan goro bi ken nakpin a korm di che korm tot du no kari pot kana no pem nin ci te ni no ke ke jibon dangde mo ko collect information a jom chala ne me an 18 kon tilar waina kanung on central james Ramadan ala Y Army spokesperson Mantega ulang ketiga Nasir Counties Kate Queter Rawing Kadoma Payam so ne me a report mishalat again ono biyang ajen yo cha don warno mo cha jama kama ka je ngani jitan wari mede konte ka ngach kam dan le roda abana more report abana ko lingwa dan en chicken another message no chicken nongaja muda dian mu donkan konaling mi chanya ko mu gora bo ka dong ba lar ye ko go gon bante dial kon to bana kan ach ulang kanti ne tika ulang kanti kel ka jen government of Apnal state la kwere ramdan de control commissioner maybe kan dial ko ken awaken chicken berry kan ushung dor shalke dol kang wajen chaje chak ala new buma metiping book teng payam ki de laro tiping kurmot payam ko lankanti watching it one chick within and gwasami ken chikant executive local chief acting paramount chief Canadian one chick with and what dana waje lepton chane de to chagalatin ko jana mi jidit andoba mo kwanga jamo dol kang buma wajen adom banaw nyam ka ko gore jano administrative structure badilat banete wan baga kam kwarke ba na kam chunken ko na dong inaren lat gwa scale den ba mi jidit baje yalika wana me ne ko na sha congratulate both loin kana loin tour communities kana ko na sha kam gwadamo ko shiga mission me ci kana jak ala mi shikane me Ramadan toba tepin kuma spelayo ka ripo dana shalat no ka chare ala kan shikan ber mo shikan shung ka shung kana ko gorga jeno benedi alten wana mo bazil te ka ben pende jekan ka kuma spelayo so jen rob dana ko je stabli ke ja adi enen gwata me agent ka ber mane cha ber me cha je chung ko benedi al buga te ka ngach kamanda le roda no de kono me de kono ngach ka rob dan en chalat ke ja en wo cha ber me cha chung gwada mo ka kwiko benediti ano bikana ngaje no buma dien ano cha jengich kuma SPLA highwo so na meni ajandan en shirora lat ray wichin binami chiloy na tet ka kwiko cha kam dorien ano na meni darwe kanadial tin kon telanwari telaliang ko dormo cha kam dundien kuma SPLA highwo chang bu chubo kan jan dorien billa buma mo shir mishalin gwada meni na me darwe kaya ko biya tiga ngai kamandan shoda lat no bana we ka another report
report dianan banan yakel gwasame ka very important ka kondial tega mule rode de ni SSPDF wa charu de no dol dor chalke kwangola lo kwangola dor mo dor jaba dor murle kan ci gwetere wacin binami charu de no dolten ne pan kaja shi de ni SSPDF dia ci jere yike jubba ka torbiyel including ne rekona cha mobilize kan ne cha mobilize kan by the way akane ten kon tingai kon ke tin treti jian la ne dong ci dwer ci lat re doarun ba ji kep ko bom e de ni SSPDF so ne de ti cha kep so right now right corner akane de corner sha nan kor ake nan ga kor du no on gwata danan ku ko le jian ga je ba kor ba kap ka je jan dor murle mo ko cha tel wen bina ka je ka ko bom na ben ka do murle cha murle cha ke ya ko convince kan eno wana kor chana ko be chana kam nyok katel nor mu beten wano bana gad ken bana chu ka biya nyin kun biya ko kok ka biya ho ken biya ko na ajanta dan en chikan moy kan lat keja mana dien chikan nyok kami lat kan kume baran kon no tinta ka peshala ko kan en kan bar kan murle jal ka kel bar charo ya le ka kel ka murle en wo bikan wer bikan yodaka lenge emdien man we ka ke rewi ka kubo ko kon ban mandan le rod bu kon ngai ke ban lat ke reality bar chikan we kete kum gor kana ke gor kana bugun wer bikan control chi jan dan tigatin kan te ko bikan wer bikan kan nagade bar te ko ban wer ba kan nagade jan man dini jan kaka antama mubo mo jaten ber jare realika ano bikan wer ka kobo ken wer dial kon taga border special tier goal bikan ka yan mat now cha two coordination cha ala deken cha guje kan no beran kontin terol South Sudan kan tichwal ga timurle biga ben ka kobo ga kujimi ne ko kena ti chala do kan biga ben ke akobo tier goal kan ber cha no mo cha de coordinate kan dia yang ngi ma sinte konde cha nyo ka yakel ano bar akane bikan akobo bikan wan kel ke kuma SSPDF akane de content tupke intelligence ke tupke message ne kam kan ke SSPDF ko do dan de kan wade kan ga dakaja akane ke madan le roda ajitandi lar no chana liaba ko kor joka ke 1 week biya man dan tuok biya jangat tem ro na to kon ke weekend so lar ko kolera no ne di tie katen ano bika we ka kobo ka kor ka bika nuari bikan ko ka kor shi da man shi alin gwasime now lar kon ro dan wone na wa wina da shunka so whenever take ka mi jamu choro lat gorjan ne di al bikan bidin bit shunka shi kon bibi lora ban ko ngai kon diale riudan la wida la te go but me chai je no bar ano baben ke ti ka dola ngai ne je no ber kane di ku ka kan ti kan dir la kan pe ko cha mo ke yo ni amu yu bi la da mo bi kan wala ti li ko wala ti tedi tele mun nangaten ko ci man ke ni kan per ti kan dir ka tiddu yo li won tongo ba lo lan ma da lat ke kan an li ko kuide kwa kwit e nyiru kan wari kan o ti garandu mala din no wi chol berkatin wa biken wer kan kapkor kel ka murale kel ka ne di chalga tini murale ke SSPDF ngai kon me changa ti ka men de ni Uganda People Defense Force right now job mobilization chaila da kan kari podan chalat ka kuma SPLIO already che security chari alaka au bikrom ke dini ka ko bikrom ke dini SSPDF dindo kan dini te chalka ti dini SSPDF sikan kurpin cikan long chamal na kwanyin ka pin ko kurpin gwaye long la kab yorun ka tet no duno kan nyet kan one time bayo joch bayo nana gwadin ga torbiya janda na nyet kan kuikan ta da na tar ka kurpin ka ja ko tanen kujini man da na liu ka ja
jen shunga jen tam changa report ma chala da kuma kel mi yadi da no te ga jarol ya nak jen ci koning pan chaga nak jarol dit brigadier general are ko dan ci to dino chakalat chaga na ga men de nin wan pera mi changa kel kan kuma kan ster mi kana gor kano ibi kan mobilization odin bi kana lat then after that chicken go jakob kula kap bikan kula ro chine yakob nyo kam nyo bikan kula announce ibi kula latest lot but ngai kan right now ta jeka ka duno kuma SPLIO is stronger than ever kuma SPLIO bume telemi nyane kujimi ene me de la je report ana go de nyo kon kel be nyoglu jokka na the report me de calling but ne kon widun ati shunga kamna lero de ka kupo ber ka jang ka tet ka murle chana de alika ko bikana kubo e bikana kap so ene me de la information me de we kaya ana baben ka lero ko ken mi jram jidit go asa me kan online TV channel ka YouTube kan subscribe please go subscribe kam mi goji ka Facebook please follow the page kam mi follow where ka YouTube bi goro bo subscribe ten me kan subscribe and ko channel ko support bi atakamal bye bye